Ngiyabingelela enhlane ezansi ne-Afrika endaweni zonke lapho nibukela nikhona. Umakhosi uKhwashube lona. Namhlanje bengithanda ukuthi nje sizokhuluma kakhulu ngendaba yokucupha umsamo. Kubalulekile kakhulu ukuthi sicuphe umsamo mangabe wenza umsebenzi noma kuthiwa awenze umsebenzi nje ekhaya lakho. Kubalulekile ukuthi ucuphe umsamo wakho, ngoba into edala ukuthi ngisho kanjalo, umuntu uyayafike ekhaya afike azonakalisa umsamo wakho ephethe into ethile ezomosha umsamo wakho. Uyathola ukuthi uyahamba uye ebantwini uthi uyozwa ngempilo yakho, uthola ukuthi izinto zihlangahlangene, kuthiwa kwathwetshula abantu abadala abakhishelwa ngaphandle kwegceke, basebenzela abanye abantu abasanibhekile ekhaya. Kanti umuntu wafika wazothwebula idlozi lenu, wahamba wayolisebenzisa mhlawumbe ekhaya niyabantu abanenhlanhla, izinto zenu ziyaphumelela. Umuntu mengabe esefika wathwebula umsamo wenu, izinto noma kuthiwa beninenhlanhla beniyimbathisiwe noma kunenhlanhla ekhona, kodwa kuhambe ize kanzima, izinto zingabi lula ngenxa yokuthi phela abantu abuyibona abaletha inhlanhla phakathi kwekhaya abasekho, bathathiwe baphendulwa basebenzela lowaya ngenhloso zakhe ezithile, ukuthi naye ufuna ukuthi lamandla lawa aleli khaya aphile kuyena laphayana, athathe inhlanhla zenu zisebenzele yena laphayana. Nina sekuyabe nina izinto zenu azihambi kahle, niyahlupheka ekhaya. Uthola ukuthi wenza umsebenzi, uthi umsebenzi obowenza awenzekanga, kanti manjena kuthe kwafika umuntu wahamba wayofaka into ethile lapha endlini, phela lapha enishisela khona impepho, ukuze nithi noma nithi niyakhuluma namadlozi, amadlozi kuyifanele njena, amadlozi angaphandle wona awasekho ngaphakathi, asethathiwe ayosetshenzwa, aphendula abheka lena, angabe sanibheka nina, aseniflathele ngamanye amazwi. Usuyalala, uphupha into ongakwazi ukuvuka nayo uyichaze ekuseni ukuthi ngiphuphile into ethile kodwa ngiyakhumbula, kodwa manje angazi ukuthi bekwenzakalani, sengilikhohliwe leli phupho. Kusuke kuzona-ke zonke imbangela zomsamo lezo. Uthola ukuthi uhambile wayogeza kodwa futhi awugezekile. Kusuke kuyizona zonke lezo zinto, ngoba phela ngalesikhathi usuyihlambululile, ingalesikhathi amathunzi sesukile kuwena, usukwazi ukuthi ukubona, ukwazi ukuthi bafike abantu abadala baconnecte nawe, ngoba phela usugezekile, usuclean, baconnecte nawe, bavule inhlanhla zakho, bavule izinto zakho lapho ezivaleke khona. Ngenxa yokuthi besetshenzisiwe, abakwazi ukuthi bafike kuwena beze nento ephilayo, bayadavuza nabo, abakwazi ukuthi into ifike nje kuwena iyona injengoba injalo. Uthola ukuthi kuzothiwa abantu abadala bayafika kunina, bafike bakhulume, kodwa uthola ukuthi wena akukho lutho oluzwayo, awuzwa lutho, uyavuka ukhohliwe, awazi ukuthi kwenzakalani. Kuze kugcine kwesinye isikhathi kambe abantu abadala baze bagcine sebenolaka, ngoba phela bayesuke bezama nabo ukuthi bafike bezama ukuzonixwayisa ukuthi kunezimo ezikanjena, kodwa bengakwazi ukusondela kunina. Kubalulekile kakhulu ukuthi siwucuphe umsamo bakwethu, ngoba umsamo uyimpilo yethu, uwumgogodla wethu. Umsamo uwona osigayidayo kuyona yonke into esisuke siyenza, yonke into oyiphilayo isuke iwumsamo wakho, iyamadlozi akho. Amadlozi akho mangabe kuwukuthi awagezekile kahle, amadlozi akho mawukuthi asetshenziwe, awukwazi ukwenza lutho, obasashona le awubeshonele kungenzeki lutho, ngoba ukhiye ulaphaya emsamo. Yonke impilo yakho ilaphaya emsamo, ila ufika khona uhlale phansi ushisa impepho, ukhulume yonke into, uconnecta nabantu abakuzalayo, nokhokho bakho, nokhokhokazi, omkhulu bakho, nonondololwana bakho, behlangene laphayana, balithatha udaba bahambe bayohlala phansi balihlaziye kahle ukuthi hayibona ingane ifikile iyakhuluma, iyacela, ithi ingane ithi ingane, bahlangane ngaleyo nkulumo, babuye sebeza kuwena sebeletha impendulo. Mangabe umsamo wakho usetshenziwe, awukwazi ukwenza lutho. Ngithi-ke mina-ke namhlanje uMakhosi uKhwashube, ake siwucupheke umsamo wakho. Umuntu angazenzeli into ayithandayo emsamo wakho, akake athi umuntu ethi uyakugadla, uthumela kuwena izinto eziwubuthakathi, izinto ezizonigulisa, uthumela ibhobo, uthumela izilwane ukuthi azizocwiya inyongo lapha emsamo. Ke kuphenduke-ke abantu abadala bagadle kuyena, methu ugadla kuwena, izinto zakhe ziphindele kuyena umnikazi wazo.
Ngalokho uyozibona izinto zakho ziyohamba kahle ngohlobo lwesimanga. Kubalekile ukuthi sizibiyele ukuze phela sikwazi ukuthi siqhubeke siphile kahle, ngoba abantu abathandi mangabe uphile emhlabeni. Kunabantu abadinwa ukuthi nje ulalile wavuka, kunabantu abadinwa ukuthi bakubone uphethe igrosa inyanga iphakathi. Umuntu adinwe yibona lokho athi nje umbuke ngobe ubani yena ngizomdelisa. Ngalokho-ke kuyosisiza kakhulu bakwethu ukuthi silungise ezimeni ezinjalo ukuze phela impilo yethu iqhubekele phambili, sikwazi ukuqhubekela phambili, ngoba abazali bethu bahambe emhlabeni besifisela inhlanhla nezimpumelelo, besifisela into eyaphambili, besifisa ukuthi laba besebenzile bona bangaqeda, thina sithathe lapho basebenzile bona bangaqedi sibe sesiyaqhubekela phambili thina. Kanjalo nathi la siyoshiya khona izizukulwane sethu naso siqhubeke phambili, kulokhu iqhubekile impilo kanjalo. Kodwa mangabe kuwukuthi kunesimo la kuhanjwa khona kwaphendula umsamo, awukwazi ukwenza lutho, izinto zakho zizobuyela emuva, uzogcina usubona ukuthi hayi ngeke, ngcono vele ngihambe ngiyoyidakelwa, ngcono vele ngihambe nje ngiyozenzela izinto zami ngoba vele ayikho lento eyimpilo lena. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela ey'ndaweni zonke lapho benikhona. Bekukangako nje enginiphathele kona namhlanje, engithi nje ake ngizonihlomisa ngako ukuthi asiziqaphele izimo ezikanjena ziyayibulala impilo, impilo aziyisi phambili. Umakhosi ukhwashube lona kuyona le nyanga lena esiya kuyona uMeyi, umhla ka-5 kobe kuLwesihlanu, kobe kumhla ka-5, umhla ka-6, umhla ka-7, ngobe ngilaphayana eSoweto eProtea ngiyofika ngawo lesihlanu kuze kube isonto. Kulokhu ngizohlala nje i-weekend yonke, ngiyoze ngibuye ngoMandeyi. Ngiyacela-ke nje ukuthi abantu-ke basukume-ke bonke ey'ndaweni lapho bakhona, basondele eduze, ngoba phela siyabasondelela ukuze bakwazi ukuthi bathole izinto zabo abazidingayo, ngoba siyabathanda, sibafisela impumelelo. Kona konke ezintweni zabo abazenzayo sifisa nje izinto zabo ziqhubekele kakhulu ziye phambili. Bangangifonela-ke abantu bangu-WhatsApp, uFacebook, uTikTok ngikhona, naku-YouTube futhi ngikhona. Inamba yami iyona lena engenzansi, ngiyafoneleka nje, ngiyatholakala kakhulu. Ngiyabonga-ke nisazolungiselela, Nkosi nibusise.